lagi di video gua Raymond Tintin. Kali ini guys kita akan main apa ya? Clash Squad Ranked. Mau naikin sampai bintang apa ya guys? Kita naikin dulu, fall dulu. Let's go. Ini gua pakai masker supaya tidak kena corona. Oke guys, kita langsung pakai baju yang mana ya guys? Ini aja. Lalu gua nak mati ini, lalu stop. Inilah guys. Guys. Aku pernah Oke guys, siap guys. Oke guys, langsung kita mulai. Oke guys, sudah masuk guys. Let's go guys. Kita naikinnya guys sampai bintang 4 ya. Semoga menang guys. Ini guys, mau kakak bawa oleh pro nih guys, tuh kan. Let's go guys. Kita langsung gaskan guys. Gaskan aja guys. Tunggu yang kenapa guys? Enggak ada. Knock 1. Oke, langsung di end saja. Ada lagi satu ya. Situ. Nanti kemana? Ke situ ya. Oke, alok saja deh. Bukan, sorry guys. Bagus. Open your mouth. GB 18. Open your mouth. Oke guys, kita langsung AN guys. Aduh guys, buset, nggak nyangkut gua. Ayo guys, kita langsung maju ya. Bisa mundur. Udah. Itu ngapa bunyi-bunyian? Oke, ada guys, satu ya. Coba exitin dulu. Tuh kenok 1. Bukan victory guys. Bagus. Mereka cuma 2 ya. Squad mereka guys. Let's go, kita ngambil ini jamur ya kan. Alok nih. Oke guys, kita langsung gaskan. Ada satu guys. Masuk damage tuh guys. Langsung kena langsung dead. Oke, kena lagi guys, dan dead guys. Aduh, enggak sampai. Oke guys, kita langsung gaskan saja guys. Mereka banyak guys. Tuh guys. Follow them guys. Aduh, maaf guys, gua mau medkit dulu dah. Tuh kan lari dia guys. Oke guys, ya maju dari sana guys. Gua kagak takut dah.
Tuh kan. Sana dia guys. Tuh guys. Aduh guys, kena gua guys. Cepat ya bro. Lah. Kalah nih. Bisa kalah nih. Tuh kan. Lumayan guys. Emotnya lumayan guys. Oke, kita langsung ambil aja lah. Dan kita guys tidak. Terus ada ini guys. Hai, aku teman lo. Oke guys, kita langsung gaskan saja guys. Kayak basa-basi ya. Let's go guys. Kayaknya mereka ini pura-pura guys. Coba aja tak. Bro, kenapa tuh? Ini. Coba ya dai. Tuh lagi emot dong. Lagi emot. Tuh lihat terus lagi emot. Gawat sakit awat papa ya. Ini sini. Tapi awat papa ya. Tuh kan, udah dead. Sudah maju ya. Sudah maju kan udah bilang ya. Bukan loh. Mati kok, makanya maju udah bilang loh. Papaya. Buset, mang lu nggak bilang. Buset dah. Oke guys, kita langsung beliin. Beli dong. Papaya. Oke guys. Papaya. Wow. Mereka squad sih, tapi dua buset dah. Oke guys, kita langsung gaskan saja. Gak usah pakai tunggu lama ya. Tuh, kenapa tuh? Oke, langsung di end saja. Langsung lihat kok. Lihat kok ya. Jangan main-main sama Raymond. Makanya. Betul bro. Tush. Oke guys. Mantep. Oke guys, kita lihat dulu. Satu kali lagi guys. Kita